Chubby Bunny čeram s mojom mamom. Sad ću ja mi stvoriti njenim rukama Chubby Bunny bombone, sam kroz ruke. I evo ih ljudi. Sada ćemo raditi Chubby Bunny challenge. Ajde, počnimo. Prvi ću ja. Chubby Bunny. 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 Chubby Bunny je. Ja ne mogu više. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Kako si ti stavila usta? Idi ispuni pa reći koliko si stavila. Ima da samo stopiraj sad. I ljudi, to je bilo to što tiče ovoga klipa. Ona je stavila 5. Chubby Bunny, je li tako 5? Ja sam 14 stavila. Ja sam 14. U klipu ćete vidjeti kako stavljamo po bombonu. Sad će dole biti broj ko je koliko stavio. Da ne bi bila kao neka varka i to. Znači da pokažem da je prazno. I ljudi, to je bilo to što tiče ovoga klipa. Nadam se da vam se svidio klip. Ako vam se svidio klip, ostavite like, share i subscribe. Mi se vidimo u sljedećem klipu. I pozdrav!